Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe w'Ventura urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 uyigarura umujyi wa Nzibira muri teritwari ya Walungu muri Kivu Amajyepfo. Ventura yigarura umujyi muto nyuma y'imirwano ikomeye yisakirije n'uru ry'ingabo za leta y'i Kinshasa. Amakuru ava ko mu masaha y'igitondo ari bw'inyeshyamba zo muri uyu mutwe yowe na Jean Sultan Makenga zateye ibirindiro bitandukanye by'umwanzi. Nyuma y'imirwano yaje gufata intera by'umwihariko mu midugudu irimo Chisaza, Chibanda, Muyange, Kahuriza, Karongo. Mbere uko Ventura yigarura umujyi w'ingenzi wa Nzibira, amakuru avuga ko yabanje kurasa muri kaya gace ikoresheje za Burende, ibyatumye umwanzi ahitamo gukizwa n'amaguru. Usibye imirwano muri Walungu ku cyumweru kandi imirwano ikaze yasakinije impande zihanganye mu bice bya teritwari za Masina wa Karere. Nzibira yafashwe na Ventura mu minsi 3 yonyine uyu mutwe utangaje ko yinjiye mu bihe byo kwirwanaho ku bitero ry'ingabo za leta zari zimaze zigaba mu duce dutandukanye zikabyiciramo abaturage. Hanyuma kandi birimo ko ari imirwano yasubukuye ku cyumweru mu gitondo ku itariki ya 21 Nzeri ahitwa Katobi mu gace ka Banakindi muri gupuma Kisimba ni muri teritwari yore karimo Kivu Amajyaruguru. Amakuru atandukanye ava mu karere k'imirwano avuga ko urusaku rw'intwaro zimereye n'izoreje rwumvikanye mu nkengero za Katobi hafi ya Meti muri metero 18 n'uburasirazuba bw'umujyi wa Pinga. Ikinyamakuru Twahirwa cyavuze ko inyeshyamba za Ventura zasubijwe inyuma kuwa gatandatu zagarutse ku cyumweru zigerageza kwigarurira umudugudu zimaze icyumweru zarambuwe. Biravuga ko zagabye ibitero bishya agana saa 9 z'urukera ku isaha yaho, ariko ntiyavugwa niba zishubije aho hantu. Ventura ntacyo yatangaje kuri iyo mirwano. Iyi mirwano iba nyuma y'uko inyeshyamba za Ventura zongereye ingufu z'abantu n'amasasu kuwa gatandatu mu gace gakikije Meti hamwe n'abasirikare bavuye Karembe na Kicanga. Reka mbabwire kandi ko urukiko rwa gisirikare muri Bunia rwakatiye abasirikare barenga 10 igifungo cy'imyaka 20 kurira gufata ku ngufu no gushimuta abana bato. Ibi bihano byatanzwe iburanisha ry'urukiko ryateguye kubunga yoneje Sofepad ndetse na UNICEF mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa. Iburanisha ryakorewe mu cyumba cy'urukiko kimuriwe hakorewe icyaha imbere y'ibiro by'ubuyobozi bw'agace ka Bangkok. Hari abaturage barirwa mugana nk'uko Radio Okapi bitangaza. Muri 17 barirwa bagera ku 10 bambwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu no gushimuta abakobwa bafite imyaka 9 kugera kuri 16 mu mujyi ya Mongwaru ndetse n'amambasa muri Mata umwaka ushize. Umwe mu baregwa yagize umwere kubera ibimenyetso bidahagije, mu gihe undi umwana ukiri muto yorejwe mu rukiko rw'abana. Iki ngo ni ikimenyetso gikomeye cyo kurwanya kudahana. Ibi byemezo byerekana intambwe ikomeye mu kurwanya kudahana ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu turere turimo amakimbirane, bigamije kandi kugarura icyizere abahohotewe mu butabera bwa gisirikare no gukumira abatekereza gukora ibyaha nk'ibi ngibi mu gisirikare. Umuryango utegamiye kuri leta w'abagore baharanira amahoro n'iterambere ridaheza Sofepad ku bufatanye na UNICEF bateye inkunga urubanza mu rwego rw'umushinga ugamije bw'ubutabera abahohotewe no gukangurira abaturage kumenya uburenganzira bw'umugore n'abana. Hanyuma Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yagize New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyumweru aho yitabira inteko rusange ya 40 y'umuryango w'abibumbye. Umukuru w'igihugu cya Kongo yerekejwe n'umufasha we Denise Nyekeru n'abaminisitiri benshi batandukanye bageze muri Amerika. Usibye inama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma izatangira kuwa kabiri, Perezida Tshisekedi yitabira kuri uyu wa mbere ibikorwa byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 80 Loni maze ishinzwe ku cyicaro cyayo ku nsanganyamatsiko igira iti twese hamwe imyaka irenga 80 dukorera amahoro, iterambere n'uburenganzira bwa muntu. Ukurikije gahunda y'uko abakuru b'ibihugu bazafata ijambo, biteganyijwe ko Perezida wa Kongo azagize ijambo ku nteko rusange kuwa kabiri ahagana mu saa 8 ku isaha New York muri Amerika. Bizaba ari saa 1 z'ijoro Kinshasa muri Kongo mu gice cya kabiri cya nyuma ya saa 6. Perezida Tshisekedi wagize uwisi perezida w'inteko rusange y'umwaka afite umurimo utoroshye wo gusimbura perezida mu gihe adahari cyangwa hagize ikimubuza kuboneka no kwibura inama zimwe na zimwe za komisiyo. Ijambo ry'umukuru w'igihugu cya Kongo ritegerejwe na benshi bitewe n'ibibazo biri mu gihugu cye birimo intambara n'imivurungano muri politiki y'igihugu. Perezidansi ya Kongo yavuze ko inteko rusange ari andi mahirwe ku mukuru w'igihugu yo kongera kumvisha isi kwemera icyo bita Jenoside yakorewe Abanyekongo cyangwa se Jenoside. Ni muri urwo rwego bahora kuri wa mbere igikorwa gikomeye hamwe n'ikigega cy'igihugu gishinzwe gusabira indishyi abakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ishingiye ku makimbirane muri Kongo Kinshasa. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika maze ko bashaka kuba kandida perezida wa Uganda igitima kidiha nyuma y'uko komisiyo y'igihugu y'amatora itangaje habura amasaha 48 ngo kwemeza abakandida birangire ko abantu babiri barimo gusaba bujuje ibisabwa mu barenga 30 babishakaga. Ibinyamakuru byavuze ko Perezida Museveni w'ishyaka NRM na Nandala Nathan Mafabi wa FDC bujuje ibisabwa kugera ubu. Umuntu uzemererwa kuba umukandida perezida muri Uganda arasabwa imikono 1980 mu turere 28 muri Uganda. Abashaka kuba kandida perezida barimo nka Cyangwa Matarias bo mu ishyaka NUP amakuru yavuze ko babura imikono 1800. Hari bamwe mu bashaka kuba kandida ku mwanya wa perezida bavuze ko gusuzuma imikono batanze bigenda bigura intege kandi bikaba bikorwa mu bwiru hagamijwe kubakumira ngo batazaba abakandida. Iyi komisiyo yavuze ko Cyaguranye Robert yatanze imikono y'abantu 13 mu turere 30 ariko bujuje ibisabwa ari bake cyane buri 800, bivuze ko buri turere 18 kandi abasinye bakaba ari abantu bagomba kuba bari kuri liste y'abazatora mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Iyi komisiyo yavuze ko General Mugisha muntu nawe uri muhabwa amahirwe yo gushagisha Museveni yatanze imikono 1900
ariko baje gusanga hari uturere yatanzemo abantu batari bo bamubwira ko imikono yujuje ubuziranenge ari 1800 ayikeneye abandi bantu 5000. Abakandida bigenga nabo barashinja komisiyo y'amatora gukorera mu bwiru kuko byanabahombeje ubu muntu umwe kugira ngo bemera kugusinyira arasaba 20 by'amashiringi ya Uganda ngo bakaba n'abaki 50. Komisiyo y'amatora yibukije NUP ko kandidatire z'abakandida ku mwanya wa perezida zizarangira gutangwa ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 hakurikijwe ingengo y'amatora yavuguruwe yatumye gutanga kandidatire bizarangira ku itariki ya 23 na 24 bitewe n'uko Uganda izakira inama ya Rwanda Land Movement izaba mu kwezi kwa 10. Cyagoranye waje ku mwanya wa kabiri mu matora ya perezida 2021 n'amajwi 36% ya perezida Museveni wagize 57 yanze kwemera ko yatsinzwe amatora ashimangira ko yibwa amajwi. Naho minisitiri w'intebe wungirije muri Uganda Madame Rebecca Kadaga bahimba mama Busoga yabwiye abaturage babusoga ko akiri umwambari w'akadasohoka w'ishyaka NRM amabere umunyamuryango nubwo ishyaka ryanze kumutora amajwi rikayaha abandi. Madame Kadaga umaze iminsi adacana uwakana perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda yije abaturage ko azi neza ko bamuhora inyuma abwira ko n'atazabatenguha. Uyu mukecuru abantu bakeka ko barivuye mu ishyaka NRM yavuze ko nta kintu na kimwe kizarimuvana ngo ryamugize uwo ari we kugeza uyu munsi. Ikinyamakuru Daily Monitor genzi ko Rebecca Kadaga yashinje bamwe mu badepite bakomoka muri Busoga gukorana n'umwanzi bagasebya ibyo yagezeho bikaba bituma hari abaturage bura amahitamo. Kadaga yarutse gukubitwa inshuro n'itambonge utavuka muri Busoga ku mwanya wa vice president w'ishyaka NRM ku rwego rw'igihugu. Ibyo yavuze ko byatewe na bamwe mu badepite bakomoka babangamwe abo batamushyigikiye. Mu gisa n'ikidasanzwe Madame Kadaga wari mu karere ka Jinja yahuye n'abayoboke ba NUP ishyaka ryacyagurinye bihuza urugwiro baranamuherekeza bamujyana mu karere ka Kamura asanzwe yamurizamo nta mvurura ahubwo bashyize hamwe. Kadaga asanzwe atavuga na perezida Museveni byakeze ko abarwanya Museveni bamwiyunzeho nk'abahurije umwanzi hamwe. Abarwanashyaka ba NUP bavuze ko muri politiki nta mwanzi ubaho bagomba guherekeza mushiki wabo Kadaga warugorutse iwabo muri Busoga kuko nibura n'uduke bagezeho mu iterambere babikesha urerwe mu myanya yagiye ahabwa n'ubutegetsi bw'umunyagitugu Museveni. Iri shyaka NUP ryavuze ko kuba hafi byerekana ko ritashimijwe n'uburyo yasuzuguye mu matora yo mu ishyaka asanzwe abamo. Abarwanashyaka ba NUP banasubiyemo amagambo ya Kadaga yabwiye perezida Museveni ubwanga ko bamutora ko yavuze tushobora kwibeshya ko ari urwanya ariko urarwanya abantu benshi babusoga. Nubwo icyo gihe Museveni yamwibukije ko afata igihugu na Busoga itasigaye ku buryo avuga ko nawe afite abantu be. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya abanyamakuru bakoze ba muri barandika baziko ishuri Little Boys High School muri Kenya ryabaye rifunzwe by'agateganyo nyuma y'imyigaragambyo yaranzwe n'urugomo rurimo gutwika inyubako byakozwe n'abanyeshuri kuko babujijwe kureba umukino w'uje ikipe ya Arsenal mu Bwongereza na Manchester City ku cyumweru. Amakuru avuga ko abanyeshuri basabaga ko bareba iminota 90 y'uwo mukino nk'uko basanzwe bidagadura mu z'icyumweru. Abayobozi b'ishuri barabyanga bituma haduka imyigaragambyo. Ibinyamakuru bya Kenya byavuze ko imyigaragambyo yari ifite ubukana kuko abanyeshuri batwitse inyubako basanzwe baryamamo na bimwe mu byumba by'amashuri. Amashusho ku mwana w'imbaga yerekana ishuri ryose ryaye ku buryo hahindutse amatongo nta buryo abahungu bashobora gukomeza kwiga. Amakuru yavuze ko abahungu banarushije imbaraga abayobozi ndetse n'abapolisi baje guhosha imyigaragambyo bakupa umuriro mu kigo basenya bitwikira umwijima kuko batabonaga. Iri shuri Little Boys High School si ubwa mbere rivuzwe mu myigaragambyo y'abahungu baryigamo bakarisenya ndetse bamwe batangiye kunenga uburere ritanga ko butagira imyitwarire mizima. Abandi bavuze ko ushobora gusanga yiga abantu batameze neza mu mutwe cyangwa se ubuyobozi bw'ishuri bukaba budashoboye. Mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka abanyeshuri muri iri shuri barigaragambije bamagana kugaburirwa umuceri udahiye neza. Muri iyo myigaragambyo abanyeshuri nubwo batwitse inyubako z'ishuri kandi nubwo barushije imbaraga abapolisi baje guhosha imyigaragambyo. 2023 nabwo iri shuri ryabaye imyigaragambyo ku mpamvu zitasobanutse kandi nabwo bashenye inyubako z'amashuri. Naho urukiko rwo muri Kenya rwategetse ko umugabo w'imyaka 38 wahoze mu gisirikare cy'Ubwongereza witwa Robert James Prokis atabwa muri yombi akorezwa muri icyo gihugu ngo buranishwe icyaha akurikiranyweho cyo kwica Wanjiru Agnes ufite imyaka 21. Wanjiru Agnes ni umukobwa w'umunyakenya wishwe mu myaka 13 ishize ndetse uburyo yishwe rwashinyaguro byabaje abanyakenya benshi. Ari ziranditse ko Wanjiru akora akazi ko gutunganya imisatsi ndetse n'uburaya mu gace kitwa Nanyuki muri Kenya aho yakoreraga ni hafi y'ikigo cy'imyitozo ya gisirikare cy'Ubwongereza cyangwa se Batuk ndetse abasirikare bayiturezaga mbere y'urupfu rwe bajyaga bahura nawe. Tariki ya 31 Werurwe Wanjiru yaburiwe irengero ariko rwaguraga ari kumwe n'abasirikare b'Abongereza muri hoteli yitwa Lawrence Court Lodge bakundaga kujyamo ni hafi y'icyo kigo cya gisirikare. Hahita hatangira iperereza. Nyuma y'amezi umurambo wa Wanjiru waje gusangwa mu kigega gikurirwamo amazi yakoreshejwe muri iyo hoteli. Umurambo we wakorewe isuzuma igaragaza ko yakubiswe akanatiragurwa ibyuma ndetse ko ashobora kuba yarajugunywe muri icyo kigega atarashiramo umwuka. Kenya yagerageje gushakira ubutabera Wanjiru ariko gukurikirana abasirikare b'Ubwongereza bakekwaga bikaza kuba imbogamizi. Iperereza ryakozwe n'Ubwongereza 2021 ryagaragaje ko umusirikare wabwo utaravuzwe izina ari we wateraguye ibyuma Wanjiru ndetse ajya kwereka bagenzi be yamutaye ariko nta kigaragaza ko uwo musirikare yahanwe. Umuryango wa Wanjiru wagerageje kurega igisirikare cy'Ubwongereza ariko wabanje kuvuga ko inkiko zo mu Bwongereza
nta burenganzira rifite bwo kuburanisha abasirikare babwo. Bigeze 2023 inteko ishinga amategeko Ubwongereza yatoye itegeko ryemerera inkiko zo muri Kenya kuburanisha abasirikare babwo. Tariki ya 13 Nzeri umwaka urukiko rwo muri Kenya rwavuze ko rufite ibimenyetso bihagije bituma Perkins akekwaho kwica Wanjiru rutegeka ko afatwa akorezwa muri Kenya kuburanishwa. Mu gihe ibyo bizaba bikozwe urubanza ruteganyijwe ku itariki 21 Ukwakira uyu mwaka. Batuk ni ikigo cy'imyitozo ya gisirikare cy'Abongereza kiri muri Kenya kuva yabona ubwigenge, gusa abaturage bacyegereye bakunze kwijujutira uburyo abasirikare b'Abongereza bitorezamo babakomeretsa mu gihe bitoza, imyanda irimo ibinyabutabire ituruka muri icyo kigo ndetse no kujya gukora uburaya n'Abanyakenya bahegereye. Muri Afurika mabwire ko Botswana yatangaje umunsi w'ikiruhuko wo kwishimira intsinzi y'icyo gihugu mu isiganwa ku maguru mu metero 400 mu bagabo. Abasiganwa mu matsinda bane buri umwe akiruka metero 400 muri shampiyona y'isi y'imikino ngororangingo i Tokyo mu Buyapani, aho Botswana yabaye igihugu cya mbere cyo muri Afurika gitsinze muri icyo cyiciro. Mu ijambo yavugiye ku rubuga rwa internet ashimira ikipe ukuntu yitwaye, perezida wa Botswana Dumabo ko yashimye uwo mudari wa zahabu, yavuze ko ari intsinzi ya Afurika yanditse amateka. Yatangaje ko kuwa mbere ku itariki ya 29 Nzeri uzaba ari umunsi w'ikiruhuko wo kwishimira iyo ntsinzi. Hazaba hari umunsi umwe ngo iki gihugu cyo muri Afurika y'Amajyepfo kizihiza umunsi w'ubwigenge. Ku cyumweru ikipe y'igihugu ya Botswana igizwe na Lembe Kembiro Epie, Ndetsire Lebogo, Bayapondore na Musanyi Korene Kebinachipi yagize ikipe ya Amerika yatsindiye imidari y'isi 10 iheruka. Muri iryo siganwa ryagogwamo imvura nyinshi, Afurika y'Epfo yabaye ya gatatu. Ari New York yo muri Amerika aho yitabiriye inama y'inteko rusange y'umuryango w'Abibumbye Loni. Perezida Botswana yavuze ati nzazirikana kwibwira buri wese ko diyama karemano za Botswana zitari gusa mu butaka, n'abasiganwa bacu begukanye umudari w'isi. Yavuze ko byabaye akanya k'ibyishimo byinshi, wongera ko ukuntu Botswana yitwaye bigaragaza ko irimo kuzamuka mu ntera mu ruhando mpuzamahanga. Botswana yarangije ku mwanya wa 5 ku rutonde rusange rw'imidari muri iyo shampiyona y'isi y'imikino ngororangingo, inyuma ya Amerika, Kenya, Ubuholandi na Canada. Niko kwitwara neza cyane kwa mbere kuri Botswana muri iyi mikino, aho batwaye imidari 2 ya zahabu, umwe wa feza n'umudari umwe w'umuringa. Mu mwaka ushize Botswana yishimiye indi ntsinzi yanditse amateka ubwo Tebogo yatsindiraga igihugu cy'umudari wa mbere wa zahabu Olympique, atsindira umudari mu gusiganwa muri metero 100 i Paris mu Bufaransa. Intsinzi y'icyo gihe nayo yabaye inshuro ya mbere usiganwa ku maguru w'umunyafurika yari atsinze muri icyo cyiciro. Yagarutsweho cyane mu gihugu cye, abantu n'urwo mu bihumbi za 40 bishimana nawe ku kibuga cy'igihugu mu murwa mukuru wa Gaborone ubwo yarasubiye wavuye mu irushanwa. Icyo gihe leta ya Botswana yatangaje ikiruhuko cy'igice cy'umunsi kugira ngo abaturage bashobore kuruhuka bamwishimire. Uwari perezida w'icyo gihe Mogwetsi Masisi yavuze ko uburyo bwa mbere bwihariye cyane buzandikwa mu mateka ya Repubulika. Mu mahanga, perezida wa Amerika Donald Trump yashimye ihirimbanyi Charles Kirk yari ikomeye ku bya kera, avuga ko ari intwari ikomeye ya Amerika ndetse n'umumatiri mu ijambo yagejeje ku bantu baheruka mu bihumbi za 40 bitabiriye umuhango wo kumusezera muri leta ya Arizona. Trump niwe wavuze ijambo rikuru muri icyo gikorwa cyitabiriwe n'imbaga ku cyumweru. Abategetsi bo kuri rwo hejuru muri leta ya Amerika barimo Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance bashimye umunage Kirk asize muri politiki nyuma y'uko yishwarajwe ku itariki ya 10 ku kwezi kwa 9 ku kibuga kiberaho imikino inyuranye cya State Farm Stadium kiri hafi y'umujyi wa Phoenix mu murwa mukuru wa leta ya Arizona. Trump yavuze ati yishwe kubera ko yabayeho gitwari, yabaye washize amanga ndetse yajyaga impaka neza cyane. Erika umugore wa Kirk nawe yavuze ijambo akanyuzamo akarira, avuga ko bari uvuga ko ari we wishe umugabo we. Ati umugabo wanjye Charlie yashakaga kurokora abasore bameze kimwe n'uwamwambuye ubuzima. Yongeyeho ati ndamubore kuko niko Kristo yabigenje. Igisubizo ku rwango si urwango. Abantu n'urwo mu bihumbi za 40 bari batonze imirongo mu gihe cy'amasaha hanze y'icyo kibuga mbere y'uko umuhango utangira. Bamwe bari banaharaye kugira ngo bashobore kubona umwanya mu kibuga. Benshi bari bambaye ingofero zanditseho intero ya Make America Great Again, bivuze ngo ngira ugira Amerika igihangange ugenekeje mu Kinyarwanda. Abandi bambaye ibirango bya Trump n'imyenda y'umutuku, umweru n'ubururu, amabara aranga ishyaka ry'abarepublikani. Imbere mu kibuga umwuka warimo warasaga nko muri mitingi ya politiki iri mu rusaku rwinshi cyangwa se uwo mu isengesho ryo mu rusengero runini cyane. Umuziki w'amakorali ya Gikristo ugatuma imbaga abantu bagera ku 100 baririmbana nayo ndetse bagasengana. Urutonde rwavuze amagambo rwari ruriho nabo mu kigo cya Kirk cyitwa Turning Point USA kibana ku bikorwa by'uhirimbanyi bikomeye ku bya kera bikorerwa mu mashuri makuru. Hari kandi abantu bazwi cyane mu muryango wo gukomera ku bya kera. Abatetsi muri leta ya Amerika hamwe n'abavuze ko bafashijwe cyane ibikorwa bya Kirk n'umurongo wa Gikristo we ubuheza ngo ndimo gukomera ku bya kera. Bashimangiye ko hakenewe gukomeza ibikorwa by'uhirimbanyi by'uwo mugabo wari ufite imyaka 31 ndetse muri iki gikorwa cyo kumusezeraho cyamaze amasaha 5 bashimangira ukwemera gukomeye kwe. Kirk wari urimo kujya impaka n'abanyeshuri kuri kaminuza muri leta ya Utah ubwo yicwaga arashwe, yakomeje kuvuga ko ari umumaritiri ndetse yagaragaza nk'umuntu wanditse amateka mu muryango wo gukomera ku bya kera. Abavuze amagambo menshi bavuze ko bemeza ko urupfu rwe ruzongera kubyutsa gukomera ku bya kera muri Amerika gusanzwe bufite imbaraga kubera ko Trump ari perezida ndetse no kuba ishyaka ry'abarepublikani rigenzura inteko ishinga amategeko ya Amerika. Stephen Miller, umuyobozi wungirije w'ibiro bya perezida wa Amerika White House, yavuze ati umunsi Charles arapfa abamarayika bararize, ariko amarira yahindutse umuriro cyangwa se ikibatsi mu mitima yacu. Abanzi bacu ntibashobora gusobanukirwa imbaraga zacu. Hari igihe Elon Musk washwanye cyane na Trump ku mugaragaro muri uyu mwaka yari yicaye iruhande rwa perezida ndetse bahana ikiganza baganira. Nyuma yaho Musk yatangaje ifoto yabo bombi yerekejwe n'amagambo ayisobanura agiye ku bwa Charlie. Erika umugore wa Kirk wanyuzagamo akarira ubwo yavugaga ku mubano wabo
yasezeranije gukomeza umurimo w'umugabo we nyuma y'urupfu rwagize umuyobozi nshingwabikorwa mushya w'ikigo cya Turning Point USA. Ati nabonye igikomere cyarangije ubuzima bwe, niyumvisemo buri kintu cyose yakwitega kwiyumvamo, niyumvisemo akababaro, niyumvisemo ubwoba bwinshi n'ikigero cyo kubabara mu mutima ntari nzi ko kibaho. Iyi minsi 10 ishize mu icuro rya Charlie ntitwabonye urugomo, ntitwabonye imvururu, ntitwabonye impinduramatwara, ahubwo twabonye icyo umugabo wanjye yahoraga asengera kuzabona muri iki gihugu. Twabonye mubyutse ni ukuva ko abaye Taylor Robinson y'imyaka 20 uregwa kwica umugabo we. Aturya mugabo urya musore ndamubabariye kuko niko Kristo yabigenje, ndetse niko Charlie yari kubigenza. Habayo kwakira cyane President Trump wanavugira hejuru ubwo yarafashe ijambo nyuma Eric Clark. Trump yakomeje gusingiza Charlie Clark, akanyuzamo akava no ku nyungu za politiki akunze kuvugaho zirimo nk'ubugizi bwa nabi mu mujyi wo muri Amerika no ku ntego yasimbuye Joe Biden. Avuga kuri Clark, Trump yavuze ati ubu ni umumatiri wowe ubwisanzure bwa Amerika. Ubu ndavuga mu izina rya buri muntu wese uri hano uyu munsi iyo mvuze ko nta muntu n'umwe muri twebwe uzigera na rimwe yibagirwa Charlie, ndetse uwo mateka ntazamwibagirwa. Nuko President Trump avuga ko ari ikintu kimwe atemeranya na Clark. Ati ntihangaga bo batavuga rumwe, yabashakiraga ineza. Kuri ayo magambo bamwe mu bari bahari basetse. Aho ntuhemeranye na Charlie nanga bo tutavuga rumwe, ndetse simbashakira ineza. Trump yanibasiye bo yisaba ngo uri mu murongo w'ibitekerezo byo gushaka impinduka, ndetse yegeye ku rugomo ku gihugu kuharanira impinduka. Ku musozo w'ijambo ryavuze ko Clark ari ntayikirwa mu rungano rwe. Trump yasanzwe havugira ijambo na Eric Clark, nuko barahoberana mu gihe imbaga y'abari bahari bose babakomeraga amashyi. Uwo muhango ruhengamiye cyane kuba mu ruhande rumwe wagaragaje ukuntu urupfu rwa Clark rwashyize ku karubanda gucikamo ibice bikomeye cyane kuri politiki ya Amerika. Benshi bo murongo wo gukomera ku bya kera bashinja umurongo ushaka impinduka guhembera urugomo muri politiki. Ubutegetsi bwa Trump burimo gushaka guhashya abo bwita abahezanguni mu gushaka impinduka, nabo bagashinja leta kurengera, ndetse bakavuga ko urupfu rwa Clark rurimo gukoreshwa nk'urwitwazo rwo kwivanga mu burenganzira bw'abaturage. Robinson werezwe kwica Clark ashobora gukatirwa igihano cy'urupfu, ariko abategetsi ntibahishura impamvu yateye iyicwa rya Clark. Clark yari afite imyaka 18 ubwo bagumwe muri babiri bashinze ikigo Turning Point USA, umuryango w'abanyeshuri bibanda gukwirakwiza mu mashuri makuru ibitekerezo byo gukomera ku bya kera. Yakoraga ibiganiro mpaka mu mashuri makuru na za kaminuza, ndetse aza kumenyekanira ku buryo bwo guhangana yakoreshaga mu kujya impaka. Agasaba abanyeshuri kwigira imbere bakagira indangururamajwi, bakavuguruza uburyo bwa Kristo bwo gukomera ku bya kera. Yabaga abonamo ibintu akabasaba kumuhinyuza imbere y'imbaga yabaga ivugira hejuru. Ibice by'uko kujya impaka byatumye akurikirwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ku rubuga X agira abantu barenga 5 bamukurikira, naho ku rubuga rwa TikTok akagira abenga 7 bamukurikira. Ibyo byamufashije mu gukangurira urubyiruko gutora President Trump. Nubwo yakusanyije urubyiruko rw'abakomeye ku bya kera, amagambo yo kwibazo birimo nk'ikibazo cy'irondaruhu n'ubugizi bwa nabi yakundaga gutera uburakari mu murongo wo kubaha ibitekerezo bya buri wese. Yashyigikiraga uburenganzira bwo gutunga imbunda, yarwanyaga cyane gukuramo inda, yanengaga cyane uburenganzira bwo kwiyumva mu bitsina bitandukanye n'ibyo bavukanye cyangwa se transgender, ndetse yamamaje ibintu bitari ukuri kuri COVID-19.